Engkau rati dengan Rita Sugiarto, tak kira terus kau orang sama rabu. Nah. Patro wag ka ulanya. Urusan lagi orang. Jadi urusan kini jong. Jadi ay banyak na bentar, ay banyak na lato jong. Banyak macam mana? Bannya. Apa jong? Kene kalau telorannya. Dia atas banyak. Saya jong tahan jong. Mau kakinya apa ya jong? Tong, dua. Oh, terberhasil lagi sorok wah. Takar ya rebut kapi kok. Oh, takar gundul. Biasanya salah malah kalau berdia mun ke pasar. Udah nak tabur dia dah be. Pas abuk dia lah cupas. Oh, minta sakolila na buat na ya bulu. Mun niser manter niserah. Mun seneng manter senengah. Kayak mun tak bosan saya enggak buat danyi sorok. Kayak mun tak buat laban kok saya pentong. Hari aku tunduk ngono engkau dia. Terbanyak acu kok pasar. Pola nasatnya ombok. Kau lihat masalah ya. Ai. Kok malah cengak kakak Kardiman dia mulai cak kocak engkok. Katakan satu ini sorok. Harta aja nih satu aduk kami sorok. Duh, kastanang kocak kak Kardiman ya. Aperian nih sorok. Kak Kardiman. Epa beremah ban kok riaka. Mak mendadak beriang kok riaka. Saatnya mak beremah lolong kok kak. Bosan, kula bosan, pikiran ngaleksa, mata tepo, kula rasa bosan, mata tepo, kula rasa bosan, bingung, kula bingung, pikiran ngalamun, terus tepo, tak tahu caranya. Mas Kardiman, kok setiap pasrah cek pa beremah aben kak. Yes. Marah sayang, segedeng kentong anak ate. Kok malah jual pentil katibik ya? Dekik lah temono to pasar tak milo cukup engkau. Mare sih gila benar. Hei, hari aku tunjuk ke ada engkau dia. Temu deh kian. Baru mangkok minta teka awen Kak Kardiman ria. Dirinya pasar ntaran awen kok aja. Lah, nyon bental namun sati ale. Tengkum tak nyon bental engkau. Abit kakak ria aku suka kuli datang. Ada kau ada, Lek?
Oh, kok saya buru datang? Kok saya abit buat nak, Kak? Iya, Lek. Marilah urusan lah. Eh. Yes. Oh, lah cunong nyalonong. Berema arasana atena bula. Hui! Mun sampai pas tak teka. Duh! Ngermae ngerti goreng palengen. Bah, mangakan daging boros. Benih akan daging boros. Setelah tahu kok setoran hati tak mau cuman PC, akan daging boros. Ulat. Heh, ben lagi ndek mah. Apa maknya tanyaan? Genteng kok wah bocor pas tepak nih tas sana kasur. Minta tolong pak tepak lagi. Bedewa, buru di tengah jalanan. Yuk marah bok, ono kaki takut tungkap ojen malikian. Masih tak beres ya. Sampai senang aku sekali ya. Marah bok. Bentangan kui lagi nang kok arah parah. Nang kunum talip apa boy? Nang talip kecos bok, tak kelar nongkok. Wah. Mana jira borema? Apa urusan nak kecos ben mata pak genteng? Itu aku tak kelar nongkok wah bok. Jereng perak nongko muka genteng re. Pendo nongko apa? Nong talip muso lagi nabok nah yo akelaran lagi nabok nah muso nongkok. Iyan tos. Yolo kelu. Duh, ada monggok ben ayang ngombe pria. Kak, Oi, beda sini hari mana wah? siapa, Lek? Salam wah. Boh, pak nama ngapain mano naga? Panas, Lek. Pelos. Boh, arah apa? Tidak tak ada apa. Ini majira salama. Wah, luar wah. Ini taran abun kok. Aduh kakang mas. Gila. Cik lemah gila dia, buat nak. Hei kak, Cik lemah gila dia, buat nak. Engkau bini lo tukang popo. Mai popo buat nak hancur buat nak. Kalau cerek buat nak. kak, I love you. Kutunggu dudamu kak. Si, ala piu cak nak. Bojo apa, Lek? Engkau setia duda. Cak bini engkau nombuk. Tak boleh kok kak. Hai. Kak, mau tempat genteng jana. Mana Iya. boleh lah? Marilah, Lek. Keluar kerbu ya. Mana mau buka repu ya? Iya ngobu. Ya, saya nggak ikan ntar ya. Wah, apa mak kelep-kelep matana? Kurang sitroan ya? Njak serepen. Yang tuh saya kak. Mwah. Wah, masa nah? Njak dus tolok ya. Hai kak. Gila. Kak, Ah, apa cara mau sangi kak? tak tahu, Lek. Kesana mah iya pula, Lek. Kak. Eh. Ayo nggak usah terus. Terus apa, Lek? Ini terus anu ah. Saya kan malam Jumat kak. Lempong kok, Lek. Tandi gairah, Lek. Marah kak. Mun bebini minta kado oleh pahala. Gimana lah, ajak ubun kok. Salah kak, Aduh, tak Lek, sekali. Lek, Lek, Lek. Ah, jok lek jana. Bodan ini di ma. Ah, tak kerlonyo ngak jeri ya. Aduh. Jeri lah. Abu, Lek. Ambule jana. Pada mah bulu aja mana? Aduh. Ah, Pak Koti, Lek. Bon kok, Lek. mak baca bule mak kerti lah kak. Tak nemu saya beli rokok, Lek. Ketilah jalan satu-satunya yang kok bulu, Pak Koti, Lek. Pak kerti ka siapa bulu jera? Pak kerti ka siapa jera? Pak Koti Kak Drimin, Lek. Bon kok, Lek. Kok kakak? Mak pas lagi pak kerti ka bingko pas tak dinai. Bu, tolong Ibu. Kau Lek, pupuk, Bu. Bu, jadi anak nak tolong Ibu. Kamu mbok, ada urusan aku mau coba nah. Mana kak? Tak jak laju kongku mana kak? Gila kak, lu nyata keringanin memeji kak. Latin, cek nangis, Lek. Kan nyaman, Lek. Ih tak nyaman kira kak. Ngajar kurang serem kak. Jangan omput keluk tak nyaman, Lek. Ngapuk, Lek. Mana yang segi? Ya buat nah, jadi ini ya buat nah. Ontur, patah bu kalau tidak tahu bu.